الله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. O iman keltirgen adamlar, Allah'ın varlığına bilgine iman keltirgenler, işengenler, Allah'tan çındap korkula, jana musulman imandı bolup gana ölgüler deydi. Allah Ta'aladan çınıgı korsak, çınıgı takvadar bolsak, inşallah iman menen gana ölüyoruz. Hurmatlı musulman bir toğam, Allah Ta'ala kerimeti Kur'an'da men amile salihan feli nefsih, kim bir жақсы amal jasasa öz üçün, özün nafsı üçün. Ve men asa'a faleyha, kim jamanlık kılsa da öz üçün. Ve ma rabbuka bizallami lil abid, Allah bendelerge hiç kaçan zulüm kılıvç emez. Allah bendelerge zulüm kılmaydı. Bende özüne özü zulüm kıladı. Kaysı yoluğa düşüyorsun? Kaysı yolu tandaysın? Al başın akılında, jelkеңде başın var. Kudaydım kuldarı. İslam dinimizde bekem karmayla. Den soluğunuzda, oğruganda daima iman menen, İslam menen bekem bolsak, Allah'tan çınığı, Allah'dan korsak, Allah kalağanday, Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de aytkanday, iman menen gana can taslim kılavuz. Hurmatlı musulman bir tuğan. Keçe çıdamsızlık menen Ramazan ayını kütüp jattık. Kaçan baştalat eken, 10'u beken, 11'i beken, her kim telefon çalıp başka kılıp, Ramazan ayı, Allah Ta'ala ayyamen ma'dudat, sanalı künder gana dedi. Sanalı künder bolsa, Ramazan ayı 720 saat eken, 30 gün. 43.200 minut eken. 2,5 milyon sekund eken. Bunun her bir sekundu, her bir minutu altınga almaştırgız öte bağlı vaktlar. Hurmatlı musulman bir tuğanım, Abi Umame el-Bahili, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi yetkizet. Men sâme yevmen fi sabilillahi cealallahu beynehu ve beynen nar handakan kema beynes sema vel ard. Kimde kim bir gün Allah razılık için oroza karmay turgan bolsa, Allah Ta'ala al bende menen dozoktun arasını asman menen jerde alыс bolgon bir akop kazıp koydu. Oşonca alıslık beret deydi. Bir kündük orozamız. Sanalı künder hurmatlı musulman. Keyde orozda jalka olanıp kalsan, sanalı künder ekenini unutma. 720 saat hurmatlı musulman bir tuğanım. Biz ertemenen jumuşka çıkıp, çay içip, jolda жүрüp, daarat alıp, başka kılıp, tamak jep, başka menen süйлöşüp 720 saattın 30 günde 500 saatini tekke ketiret ekенбиз. Болгону 220 saat kalat eken. 220 saat degen 9 күнгө gana тең келет. Бирок ошонун да жакшы bir ibadat менен өткөзө алабызбы? Ayşe Neviz'den Allah Teala razı olsun, Peygamber ayet innemel a'malu bin niyat. Bardık amaldar niyetke baylanıştı. Niyetimiz oңdoйлы, ıhlasımızdı bekemdeyli. Tutkan orozumuzda kalız Allah Teala'nın razılık için. Atanan korkup, ustazdan korkup, köyöңнен korkup oroza karmava. Kalız Allah Teala'nın razılık için. Rejim için, kilogram taştaş için, diyete için oroza karmava. Orozon negizgil detimi ya eyyuhellezine amanu kutiba aleykumus-siyam. Allah farz kılgan için oroza karmayız. Hurmatlı musulman bir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Fe inne men mâte fi Ramazan ve huve sâim dakhalel cennet. Kim Ramazan ayında oroza oğuzu menen kaza olsa cennetke kiret deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir orozada dağı negizgi mesele hurmatlı musulman bir tuğan bir gana keçe sabakta ayttım Allah Teala sanalı kündörde sanalı saatlarda sağa ruhsat bergen adal nerseden tıyılıp atas. Allah ruhsat bergen adal tamaktan susunduktan tıyılıp atas. Biroq bunu menen takva degen darajaga jete albaysız. Allah başka vakta aram kılgan nerseden de özünüzü daima tıymayınca. 14 saat, 15 saat adal bolgon tamak aştan tıyınıp atasın. Bul adal ele. Biroq Allah Teala daima aram kılgan uşaktan tıyıldın mı? Gıybattan tıyıldın mı?
Eldi bölüp jarуудан tıyıldın mı? Kurduğumu jala japkandan tıyıldın mı? Birödün akın jegenden tıyıldın mı? Jetim jesirdin akın jegenden tıyıldın mı? Jemkorluktan tıyıldın mı? Zinadan tıyıldın mı? Közüň menen jaman saytlarda jaman nerseler körüden tıyıldın mı? Kulağın menen jaman nerseler uğudan tıyıldın mı? Tilin menen, urmatly musulman bir tuğan, orozo, ya eyyuhellezine amanu, ey iman keltirgen bendeler, kutiba aleykumus siyamu, sizlerge orozo farz boldu, emne üçün? La'allakum tattaqun, Kudaydan korkup takvadar bolup üçün. Takva negizgi orozonun maksatı. Bir gana aç kalıp emes, çankagandıq emes. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rubbe saimin leysa min siyam illa'l ju' vel ataş. Kebir orozo karmagan adamlar orozodan tapkan paydası aç kalgandıq menen suusagandan başka payda tappaydı. Soğup bolbaydı. Hurmatly musulman bir tuğanım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde fe inne men mata fi ramadana, kim Ramazan ayında ölgün bolsa ve huve saim, orozo ahvalında dakhalal cennet. Bir gana tamak açtan tıyılıp emes. Allah Taala tıyıp salgan bardyk nerseler. As-savm degen söz arap tilinde imsaku mutlak, absolutluk özüňizdi başkara bilu, karmay bilu. Başka bir hadiste Peygamber ennehu men aşa ala şeyin mata aleyh. Köngül bur. Kim kaysı jolda jaşasa oşol jolda kaza bolot. Ve men mata ala şeyin bu'is aleyh. Kim kaysı jolda kaza bolsa oşol ahvalda tirilet. Urmatly musulman bir tuğanım, elestetkin, orozo ozuň menen kaza bolsaň kıyamatda orozo ozuň menen tirilesin. Umrada, hajda ihram menen kaza bolgan bolsaň kıyamatda ihram menen talbiye aytyp tirilesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac kılıp jatkanda töbe basıp birөө kaza bolup kalat. Peygamber aytat, bunu ihramı menen kömgülü kıyamatda bul ihram menen kayra tirilet deydi. Aytayın degen mesele urmatly musulman bir tuğanım, mana özüňizdin jaşoodda da kançalagan adamlar maşallah Ramazan ayında orozo ozu menen kaza bolup atat, ha? Oşoňdan urmatly musulman bir tuğanım, Allah Taala Kur'an'da men amila salihan, kimde kim Allah'a jakkan salih amaldardy kılsa, min zakarin aunsa, al erkek ayal mı, ve huve mu'minun, al imandu, felenuhiyenne hayatan tayyiba, al adamga en jakşı jırgal jaşoo tartulayız, ve la necziyennehum ecrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kıyamattanın kılgan amalların en jakşı amal menen sıylayız deydi. Urmatly musulman bir tuğanım, bugün ıyık Ramazan ayında keçe bir tuğanımız kaza oldu. İftarlar kılıp jürgön. Kim degen jigit? Marat. Allah öz rahmatını alsın. Markum men atam da 5. Ramazan ayında kaza bolgan ele. Oğuz açarga 45 minut kalganda oğuzunu açpastan men Kudayım buyursa tiyakta açam dep. Eң uluu baykemde ötüp ketdi, vrach ele. Keliňiz bir kapilisi beleri kıynalıp ketdiňiz, su içiňiz dese, jok jok. 45 minut kaldı oğuzunu açpastan ketdi. Markum apam da 30. Ramazan ayında ketdi. Allah Tebaraka ve Taala'dan suraşыбыз керек. Akırımda jakşı kıl, bakayır ötöyün. Allah Taala'dan jakşı ölüm tileş gerek eken. Arap dilinde mautun, ölümde maut deydi. Degen mim vaute, 3 tamga. Mata degen öldü degen söz. Maut degen ölüm degen söz. Mayyitun degen 3 tamgadan. Mayyit mim yate, mayyit dep kaza bolganda aytadi. Kabrun, kabr 3 tamgadan. Naşrun, kıyamatta barız çıkıp tarkalabız 3 tamgadan. Haşrun, kıyamatta bardık tirilgen adamlardı yevmil haşr deydi. Haşr 3 tamgadan. Ardun, Allah Taala'nın asına kelip arz turaz жооп берүү üçün. Alda 3 tamgadan. Cennetun, 5 3 tamgadan. Narun, dozok 3 tamgadan. Urmatly musulman bir tuğanım, bul jogorda aytılgan bardygy 3 tamgadan жазылган сөздөр eken. Aytış oňay. Mata öldü. Mayyitun, mayyit dep. Kabr, naşir. Biroq urmatly musulman bir tuğan, tereň oýlansoň yüregiňdi titrete turgan, adamdy tereň oýga basa turgan tamgalar bular. Maut, ölüm degen. Kelime bul ne? Maut. Birödün ölgön jönünde habar berle turgan söz. Maut, al birödün kaza bolganda aytadi. Mata degen öldü degen söz. Al emnen aytadi? Bul dünyadan ajrady. Emanı menen jolugu ahiretke kaldı.
Anın habarları ötken çak bolup kaldı. Aga bul dünyadan bir gana tarih bolup elester gana kaldı. Bir kança vakt murda kasa olsa da mata öttü oldu. Al tarih. Mayit degen söz men jönünde, siz jönünde ertev keç aytıla turgan söz. Kede urmatı Müslüman bir doğan sen noçsuzluğun men aytmasa kapı olup kalasın. Palançıyı işte. Haceke, moldake, palançıyı işte. Kaza olganda seni hiç kim atak dankında aytpaydı. Kaza olganda ne dedikken mayit deydi. Canaza deydi. Amanat deydi. Söğük deydi. Seni hiç kim senin atak dankında aytpaydı. Palançıyı çüçü uzatıp koygula demeydi. Anday olsa sen bugünkü arzubagan kedegi atak dankına viç başkana hiç kaçan eme kılba. Markanba. Bardığız minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra. Kabır varganda toprak alabızga. Minha halaknakum. Uşul topraktan silerdi jarattık. Ve minha nu'idukum. Buga kayra alabız. Ve minha nukhrijukum taratan ukhra. Kayra bul yerden silerdi çıkarabız deydi. Oşalle söz. Emne üçün Hazreti Ali'den soragan eken sajda iki jolu, bir jol sajda kılsa bolboy. Rükü birew go. Sajda eki dese minha halaknakum. Birinci koygonga men oşo topraktan jaralganыңa başыңды toprakka koyuyorsun. Wa minha kayra jaral turdun bu. Wa minha nu'idukum kayra toprak alasiz. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kayra topraktan çıgasın degen iki sajda oşo seni topraktan jaralıp toprakka kelip topraktan çıgığыңды elestetet deydi. Biroq dagı emne dese iki sajdan arası kança kıska. Sen ömürüň oşonça kıska urmatly Müslüman bir togan. Her biribizin ömürübüz kıska. Elestetken uşul jerde eň aksakal adam azır oturup es algandan berki ömür bayanını elestetse 5 minutta barını elestetip koyuyor. Allah Kur'an'da "Keennehum lem ya'ishu illa ashiyatan aw duhaha" al bende kıyamatta bir keçe gündüz yaşabaganday olup kalat. Ömür öte tez ötet. Bana ötken cuma, hazır cuma oldu. Ramazan, kayra Ramazan. Urmatly Müslüman bir toğanım, jürögünden dakıldap sokkonu senin ömürün minutadan turat degen söz. Elestetkin. Urmatly Müslüman, kabır degençe. Al seni menin barıp yaşay turgan üyüz. Bul dünyada asapniyaktan kettin. Euro remonttan kettin. Ölümden keyin bara turgan 2 metr jer. Anın aynegi yok, fortuşkası yok. Anda kansener yok. İtalyanski je Türkiye'den alıp kelgen mebelin yok. Biroq anı emne menen kozdoysun? Taat ibadatın var mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el-kabr evvel menazil min menazil ahireh. Kabır mürzü ahiretde en birinci tepkiç. Fe in neca minhul abd. Eğer bende kabırda iyilikке, jеңişke jetse, ve ma ba'du haysar andan keyin öte jеңil bolot deydi. Kabırga kirgende munkar ve nakir ünkür nükür dep koydu. Munkar ve nakir. Kelip senin ulutuңdu, uruğuңdu surabaydı. Senin mansabıңdı, mandatыңды surabaydı. Kresloңdu da surabaydı. Men rabbuka, Rabbin kim deydi. Rabbim Allah. Ve men nebiyyuk, paygambarın kim? Sizlerge jönötülgen paygambar kim? Paygambar jönünde malumatın var mı? Maşallah Leninizm, Marksizm tom kitaplarda okudum. Paygambar jönünde ne malumatınız var? Ve ma dinuk, dinin jönünde ne malumatın var? Bugün kede talassak, sayasat başkadan bolganda kebildir öte akıldı. Men anday kitap okuganmın, palançı birde kitap okuganym emes dep. Men aytam, eң akılsız adam kıblanın kayakta ekenini bilip durup namaz okuğanı en akılsız adam. Jaratkan Allah Taala'nı tanıbagan. Anan kıyın bolosun da. Hurmatly Müslüman bir darat alganды bilmeysin. Anan kıyın bol, başkalarga akıl үйrötesin mi? Hurmatly Müslüman bir tuğanım, kabır oşol. Kabırыңızды koozdoş, kabırdın kenem bolusu, kabırdın nurdu bolusu, tahajjud namaz menen bolot. Jetimdin başын sıloo menen bolot. Jesirge jardam berүү menen bolot. Keyin kabırdan keyin naşır bolot. Kayra tarqalıp çıkabız. Al kabırdan çıkkan günümüz. Keyin haşır. Al bardık adam atadan berki
Muhammed Ali kıyamatқа чейинги болгон insaniyattın топтолуусу. Eneden törölgönдөй жылаңач. Her bir adam özü menен alek. Allah Kur'an-ı Kerim'de ayet: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. Fe iza ca'atis-sâhha." Kaçan al kıyamatın kıykırığı bolgon kezde, "Yevme yafirrul mer'u min ahih." Al günü bende özünün bir tuğandan kaçıp kalat. Bir tuğan ağanga karabay kalasın. İnine karabay kalasın. "Yevme yafirrul mer'u min ahih ve ummihi ve abih." Sütün bergen 720 gün 720 gün kursağında kötörgön eneni de karabay kaydı. 720 gün emizgen. 9 ay kursağında kötörgön enege de karabay kıladı. 220 gün. Yevme yafirul mer'u min ve ummihi ve abih, atasından kaçat. Seni okutkan, çoğun oytkon, sen üçün karıgan ve sahibi ve sahibeti ve bani 50 yıl bir balışka baş koygan ayalıdan, baldardan kaçat. Likulli mri'in minhum yevme izin şe'nun yughnih. Kıyamatta her bir benden alik kılgan, her bir bendenin başına düşkün özünün tüyüşügü var. Haşırdan keyin, naşırdan keyin ard bolut. Allah Teala'nın aslına varıp turabız şunday. Emnege? Esep beri üçün. Mavkif azim. Elestet al sen. MVD'ga çakırgan yok. SMB'ga çakırgan yok. Ayette ortamçın yok. Para menen başka menen kutalarbaysın. Al günü öte uzun. Bel 50.000 sene. Anın bir gün 50.000 yılga teң kelет. Bar usturaz urmatı musulman bir tuğan. Gün adamdardın başına 1 milge jakın kelет. Adamlar özünün günösüne jarasa terdeyt. Kebirler kızılaştırgan şeyin, kebirler tizesine şeyin, kebirler kursağına şeyin. Andan keyin urmatı musulman bir tuğanım 4 suro bolat. La tazula qadama abdin yevmel kıyame hatta yus'alan 40. Kıyamatta Allah Teala bendinen 4 surodan cevap almayınca anın kadamı je 5'ge je dozokko kelbeydi. Birincisi, an umri fi mafna. Ömürüngde bendemne menen ötkөzdüm. 60 yıl ömür verdi. 80 yıl ömür verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soraptın. Hayrun nas, adamların jakşısı kim dep. Men tala umruhu ve hasuna amel. Peygamber aytadi, jakşı adam kimdin ömürü uzun bolsa, amalı da jakşı bolsa. Ömürü uzun, biroq jasagan amal ne eken? Jakşı amal dese bir gana namaz menен çektelip kalbagıla. Koşuna bolgon mamilesi, jaratılışka bolgon mamilesi, uluğa borgon mamilesi. Men tala umruhu, kimdin ömürü uzun bolsa, ve hasuna amaluhu, amalları jakşı bolsa. Ve şerrun nas, adamların en jamanı kim dese, men tala umruhu, kimde kim ömürü uzun bolup amalları jaman bolsa. Kebirler 90 yıl, 100 yıl yaşaydı. Boptur, yaşadın anan. Bir jolu sajda kılmasan, bir jolu jakşılık kılmasan, özünün nafsıga yaşap, kumarın kandırı ötüp ketti. Birinci, ana umri fi mafna, ömürümde emne menen ötkөzdüm. Ömürden keyin ve en şebabihi fi mabla, oşol ömürdün içinde jaşlığın emne menen ketirdin. Hazır kebir karıgan aksakallar var. Attin ay men bu jigitdey bolgonumda jaşoodu başkaça kılmakmın dep. Attin ay men başkaça başlamakmın dep. Bari uzun var. Biroq jaşlık hurmatı musulman bir tuğanım. Kede naristeler var, akıl var, kıymıl hareket var, güç var, densoluk var. Biroq naristelerin akılı yok. Aksakallar danışman, akılı var, bardık dese köz jetip turat. Biroq güç hareket yok. Jaşlıkta bari var. Aksakallar aytadi, al aynu basir, közüm alısты көрgөн men kolum jetpeydi deydi. Kudret jetpeydi. Jaşlık hurmatı, jaşlığыңды emne menen ketirdin. Üçüncüsü, an malihi mineyne iktesab ve fi menfaq. Malыңды kaysı kesip menen taptın? Kaysı yol menen taptın? Tapkanına cevap beresin. Ve fi menfaq. Adal menen taptın. Maşallah. Adal emgek menen. Biroq ve fi menfaq. Emnege işlettin anı? Aram yolga işlettin de. Malыңды kaydan taptın, jana kaysı yolga işlettin. Dördüncüsü, ve an ilmihi maza amila bih. Algan ilimine emnesiga amal kıldın. Ukkan ayat, hadiske. Algan ilimine amal kıldın mı? Keyin anan Kudayım birse inşallah Allah Teala barыңарды jannatga kirgen insanların katarında kılgan bolsun. Sizlerдің katarında meni de jannatga kirүү nasip etsin. Beyişke jönөйбүз inşallah. Jannat degen oşol. Andan keyin nar, dozok degençi. Al manzil Allah Teala kalagan bendelerdi ketiret, kalagan Allah'ın barlığına, birligine şerik koşkon
müşriktер, mulhittер, кудайсыздар башкалардын бара турган жери дозок, Кудай Таала сактаган болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Жабраил ислам келип, жашооду кыска нуска эмне дейт? Ey Muhammed, ya Muhammed, iş ma şit fe inneke meyyitun. Ey Muhammed, kaalaganda жашагын, bir gün seni ölüksün deyt. Ölösün deyt. Wa ahbib ma şit fe inneke mufariq. Kaalagan adamды süygün, bir gün anarjırap kalasın. Wa amel ma şit fe inneke mecziyun bih. Kaalagan amalыңды kılgın, oşo amalыңa jarasa je sıylığın, je jazasını alasın. Wa alem anne şarafil mu'min qiyamuhu bil-leyl. Peygamberge aytat Жабраил, билип койгун дейт. Bir imandуудун шарапаттуулугу кадыр баркы түнкү намазда дейт. Неде экен? Кийген кийимиңде, көтөргөн банковый картта, минген машинеңде эмес экен. Сенин кадыр Аллах Тааланын алдында кадыр баркың неде экен? Түнкү намазда. Ва иззуху bir адамдын өзүнүн азиздиги, башкага кор болгон, иззуху ан истигна анун нас, өзүгө окшогон бендеге муктаж болуп, өзүгө окшогон чийкөттөн etten bolgon bendege muhtaç bolboston alakan jayıp jardamды Allah Taala'dan suraganda. Urmatly musulman bir tuğan. Ve ma tadri nefsun maza taksibu gada ve ma tadri nefsun bi ayyi ardin tamut. Hiç bir nefs, hiç bir can. Erteň emne kılarыбызды bilbeybiz. Kim bilet aytsınçı? Plan kılışыбыз mümkün. Özüçe planlar tüzöz. Biroq erteň emne kılarыңды hiç kim bilbeysin. Ve ma tadri nefsun bi ayyi ardin tamut. Hiç bir nefs kayşı jerde ölörünü de bilbeydi. Негисинде адамдар ойлойт, үйдө бала чаканын ортосунда, өзүмдүн диванымда жатып жан таслим кылам дейт. Жок. Кайсы жерде өлөрүңдү анын да билбейсиң. Лукман сүрөсү 34-аят. Урматтуу мусулман бир тууганым. Hazreti Usman, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын күйөө баласы, дайыма кабырга келген кезде, элестетиң да бизде көп кабырга барабыз. Бирок биздегилер жаназаны апарып барганда тигинisi тияка барып тамекисин тарткай, тигинisi барып саясат сүйлөмөй, башка кылмай. Бирок Hazreti Usmanды Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам күйөө баласы мүрзөгө барганда өтө каттуу ботодой боздоп ыйлачып экен. Эмне ыйлайсың десе, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан, кабыр акыркы акыреттин биринчи тепкичи. Ким бул жерде ийгиликке жетсе, андан кийин оңой болот, ким бул жерде кыйынчылыкка жетсе, андан да оор дейт. Андан кийин урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбар айтат: "Ма раайту манзаран кат илля вал кабр афдау минху." Жашоодо эң коркунучтуу жер кайсы жер? Пайгамбар айткан экен, мен кандай коркунучтуу жер көрбөйүн, эң коркунучтуурагы мүрзө деп. Бирок биз мүрзөгө барганда коркобузбу? Биз айтабыз, буга адамдар келет, мен ал келбейм деп ойлойсуң да. Биз ошол жерге барганда да жүрөгүбүз эме болбой калды. Аллах Тааладан коркуу, таква деген нерсе болбой калды. Урматтуу мусулман бир тууганым, мен бүгүн ыйык жума күнүндө Рамазан айында кээ бир туугандарыма кайрылам. Аллах үчүн. Мен сени кара санаган душманың эмес. Сени жакшы көргөн үчүн, Аллахнын сүйгөн бенделерден болуп, Аллах берген өмүрүңдү Аллах разы болгон жол менен өткөзүп, жараткан Аллах Тааланын бейишиге баруу үчүн. Эй намаз окубаган инсан. Эй ата-энесин сыйлабаган инсан. Эй атың өчүгү арактан, арактын эжесиңиз пиво винодон кутула албаган инсан. Эй адамдардын малы мүлкүн, акчасын урдаган ууру. Эй жемкор, паракор. Эгер денеңде мусулмандын каны болсо, жүрөгүңдө кыпында иман болсо, кабырды унутпагын. Эртең сен да кабырга барасың. Ошо 2 метр жерге барабыз. Жараткан Аллах Тааланын астына барып жооп берип бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам аксиру зикра хазимил лаззат. Бул жашоодун жыргалчылыгын унуттуруучу өлүмдү көп эстегиле дейт. Жашоодун жыргалчылыгын, таттуулугун унуттуруучу өлүмдү көп эстегиле дейт. Аллах Кур'ан-ы Kerim'de aytat, urmatlı Müslüman bir tuğan, inneke meyyitun ve innehum meyyitun. Ey Muhammed, sen de ölösün, alar da ölöt deyt. Eğer bul dünyaya tirek bolup kalsa Paygambar ölbeytile. Paygambarday zat ölgün bolsa sen ölbeysin mi? Allah Kur'an-ı Kerim'de inneke meyyitun. Ey Muhammed, sen ölösün deyt. Zumar suresi 30. Ve innehum meyyitun. Alar da ölüşet. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Biroq uşul wagtda biz dayarбызбы? 60 yıl yaşa.
70 жыл, 80, 90. Бирок бара турган жерибизчи. Көрүп атасыз, машалла. Кандай сарайларда, башкада жашаган өзгөчө көмүп атабы. Анын эмесин трёком тыкып эмек койду. Бардыгыбыз мүрзөгө барганда кандай урматым алып барышат? Оң жак менен коебу? Жүзүңдү кыблага каратат. Парбалышка койгон башың топуракта. Кабырда жаткан кезде биздин артыбыздан барган адамдардын кадам коюп кеткенini баарын угабыз. Кайра кээ бирлер айтат, аяка ким барып келиптир? Барып келгенде айтат да дейт. Мен Куранга ишенем, Аллахтын сөзүнө. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисине ишенем. Ва ма янтиqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Пайгамбар сүйлөсө өзүнөн сүйлөгөн эмес. Жараткан Аллах Тааланын вахиси менен сүйлөгөн. Кабырда урматтуу мусулман бир тууганым, акыркы адамдын таштап кеткенге чейин алардын кээ бир айтат, өлүм кантип эле тирилет дейт. Уйкудан тирилип атасыңбы? Уйкуда да эчтен билбейт элең го. Өлүмдүн бир тууганыбы? Кээ бирлер, өлгөндөн кийин чириген дене кантип тирилсин дейт. Мо кышында чирип жаткан гүлдөрүң, башкалардын уругудан кайра өнүп чыгып атабы? Өсүп чыгып атабы? Аны тирилткен Аллах сени тирилте албайбы? Малың кайда? Кабырда. Мансабың кайда? Балдарың кайда? Бардык чыккан меники деген нерсе кайда? Бул дүйнөгө кепинден башка эч нерсе алып кетпейбиз. Өткөндө бир Сади Шерази деген Фарстын алымынын бир шерини келтирмеди, цитата келтирип 4 саптан. Бирөө эме жазып коюптур. Тажиктер бизге душмандык кылса эмнеге тажикче сүйлөйсүң деп. Бату мусулман бир тууган цитата келтиргенде адамдар орусча сүйлөп атат, башка кылып атат, эч эмең жокко. Маселе ал тажикчеде же орусчада башкада эмес, ал сөздүн маанилүүлүгүндө. Сади Шерази хожа чаро дар ин дүйнө бейхабари. Жигит, инсан, эмне үчүн бул дүйнөнү дагы эле түшүнбөйсүн? Бул дүйнөнүн кабарын дагы түшүнбөдүңбү? Бул дүйнөнү акылыңды иштетип эмне түшүнбөйсүн? Рузани шабан дар талабу симузари. Кечеги күндүз алтын, күмүш дейсин. Пайгамбардын убагында эски заманда динар, дирхам алтын, күмүштөн болот эле. Бүгүн евро дейсин, доллар дейсин, сом дейсин, рубль дейсин кечеги күндүз. Сармая иту дар ин жахан яккафанас. Сенин бул дүйнөдөн алып кете турган бир мүлкүң бар, ал кепин. Неке мүлкүбүз? Бул дүйнөдө алып кете турган кепиниң бар. Он хам дар гуманас ки бари yo nabari. Ал кепин да күмөндү, сага буйрабы же буйрбайбы? Кепинге оролосуңбу, оролбойсуңбу? Канчалаган адамдарга кепин да буйрган жок. Урматтуу мусулман бир тууганым. Малың кайда? Мансабың кайда? Балдарың кайда? Удостоверениең кайда? Отурган креслоң кайда? Жаныңда жан сакчы кайда? Жаныңдагы кошоматчылар кайда? Үлгү алам десең, бизге эң чоң насаатчы, ал пайгамбар алейхиссалам бул дүйнөдөн өтүп кетти, бирок эки чоң насаатчы таштап кетти. Бир насаатчы дайым сүйлөп турат, Куран окулуп, кереметтүү аяттар менен, экинчи насаат үн чыкпаган өлүм. Урматтуу мусулман бир тууган, мана тарбия кылган атам кайда, апам кайда? Канчалаган достор кайда? Классташтар кайда? Кошунан кайда? Урматтуу мусулман бир тууганым, кафа бил маути вахидан. Насаат угам десең, өлүм жетишерлүү. Жаназага келгенде жөнөкөй эле топурак таштаба. Сен да ошол жерге келериңди бил. Сен да бир күн ошондой өлөсүң. Ошол күнгө даярдан. Саад ибн Муаз деген сахаба өткөн. Ким? Саад ибн Муаз. 30 жашында исламды кабыл алган. Канча жашта? 30 жашында исламды кабыл алган пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанына келип. 36 жашында каза болгон. Канча жыл жашаптыр исламда? 6 жыл жашаптыр. Ихтазза лимаути аршир рахман. Саад ибн Муаз өлгөн күн Алланын аршы титирептир. Жаназасына 70.000 периште түшүптүр. 70.000 периште. Кабырдан миск эң жипар жыт чыгып турду дейт.
Cebrail aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kelip, "Ma hazal abdus salih allazi mat?" Kelip sahabalarından Allah suygan bugün kaysı bende kaza oldu dedi. Ağa asmandardın eşigi açıldı, Allah'ın arşı titrer dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıktı da sahabalardan intalik ile Sa'd'ın üyüne çırkadı. Cabir degen sahaba aytat, Cabir ibn Abdullah, Peygamber menen birge çıktık, Peygamber Sa'd'ın üyüne bizden aldırak öte tez çırkadı deydi. Kebirimizin üstümüzden bayağı celbege javıngan emez düşüp ketdi, Peygamberga jete albaydı. Sahabalar Peygamber'den şaşılganına tan kaldı. Ya Resulallah ne şaşas dedi. İnni akhafu en tasbiquna ileyhim melaike fatugassilu kema gassala Hanzala. Men Sa'd'ın üyüne çırkagaным, korkup jatkanym Hanzalany perişteler juğanday bunu da juup koybosun. Jok degende juğanga jetişeli dedi. Üyüne keldi. Kese kaza bolgon eken. Andan keyin kabırga alып kelgenden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem takbir ayet janazasını okudu. Kabırga koygondan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, "Tudayiqul qabr ala sahibukum." Azır Sa'd ibn Muaz'dı da kabır kısıp jatat dedi. Wa zamma zammatan. Uşunday bir kısты kısmakta, "Law naja minha ahadun la naja Sa'd." Eger kabırdın kısıusundan kutulganda biri Sa'd kutulmak dedi. Sa'dga 70.000 perişte düşkün, ölümünü arş titregen, biroq oşonu da kabır kısты deydi. Biroq urmat damma degeni kede жақшы көрген adamды qanday quchaqtab qısasız, jaman көрген adamды qanday qısasız. Biz qayda bu Sa'd ibn Muaz qayda? Jaratkan Allah Taala barımızı iman menen, ibadatda, жақшы jolda jan taslim qılуу nasip etsin. Urmatlı musulman bir tuğanım. Bugün men bu yerde minbar jönünde süylep atam, minbarda oturup ölüm jönünde başka jönünde süylep atam. Bunu süyleganim wagыңарды tekke ketiribegile. Ayyamen ma'dudat, orozonun sanalı günleri bolgon 720 saatыңардын kançası ketti. Oşol orozonu balkim kebir üçün, balkim men üçün kapı bol. Balkim bir öz üçün akırkı Ramazan bolup jurbösün. Ölüm kayda kelerini hiç kim öz bilbeyiz. Ayşen özetin, "Men ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah." Peygamber Aleyhisselam'dan Ayşen özet jetkizet, "Men ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah." Kim Allah'a joluğunu süyse, жақшы körse, Allah al bendege joluğunu жақшы köröt. "Wa men kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah." Kim Allah'ın aslına baruudu jaman körse, Allah anı joluğunu jaman köröt deydi. Bunun manisi ne? Allah'a baruğa dayarız mı? Elestetken hazır. Malakul maut bu eşikten je bul eşikten kirse. Kelip, "7 April'de cemaat, senin bugün akırkı cuman, akırkı namazın" dese. Kanday olur zakvalız? Tamla. Zammi surege Bakara sure, Bakara'nı toluk okunçu, Ali İmran'da okunçu şaşpang, asırgaça okusak da meyli deytilik. Kim dayarımız? Yok. Korkabız hurmatlı musulman bir tuğan. Ölgönden keyin ne oldu? Yetba'ul meyyite selasatun. Kaza olgan adamın artdan 3 nerse erçiydi. Yetba'ul meyyite selasa feyercu isnani köy qaytıp geledi. Ve yabqa vahid seni menen biröw kalat. Yetba ahluhu. Üy bilen barat artından kabırga. Dostlarың barat. Kesipteşlerin barat. Ve maluhu. Maşinenge жүктö barat. Porterin, başkan adamlar. Malың da barışı mümkün. Malың, dostlarың, jakındarың bari qaytıp geledi. Bir gana kabırga amalың kiret. Sen menimden kalat eken hurmatlı musulman bir tuğan, amalımız kiret. Oşol amalımız var mı? Hurmatlı musulman bir tuğan, en ibadat ayı, Ramazan ayı. Jaratkan Allah Tebaraka ve Teala'ga köp ibadat kıladı. Ramazan ayında bir gana orozoda tamak açtan, susunduktan, tıyılıp kalbastan köp kaytaladım, esinizlerde olsun hurmatlı musulman bir tuğan. Orozonun en oңoyu, orozo karmodun en jеңили Allah Taala adal kılgan nerselerden, tamak açtan, susunduktan üylöngen jigitler, agalar, iniler özünün nikesinde adal ayalı menen bolgon kumardan tıyılуу. Bul en oңoy orozo. Biroq orozonun kıyını tilingdi jaman nerseden saktoo, közüңdü aramdan saktoo, kulagыңды aramdan saktoo, kolуңду aramdan saktoo, butуң менен aram jolго basıp barуудан saktoo, aram oyluktan saktoo, жүрөгүңө бирөөдү жек көрүүдөн saktoo, жек көрүү, көрө албастык, кызгануу,
Бул нерселерден орозонун негизги максаты урматтуу мусулман ушундай. Айылда илгери кичине келди, орозо кармаган болсоң тилиң көрсөт дейт да. Тилиң кургап болот да, суусап. Орозо кармаптыр дейт. Жок, орозо кармаган адам тилиден билбейсиң. Орозо кармаган адам көрүнүшүндө сүрөтүндө адам болгон менен анын мамилеси периште. Анын сүйлөгөн сөзүдөн, жүргөн кылык жоорugудан эч ким зыян көрбөйт, жамандык көрбөйт. Келиңиздер, орозо убактыбызды biz orozочул болбойлу. Эмне болобуз? Раббани, кудайчыл бололу. Орозду тамак аштан башкадан тыйылып атабызбы? Кече дагы сабакты кайталадым, урматтуу мусулман бир тууган. Чыныгы орозо чыккандан кийин башталат. Ооз ачкандан кийин болот. Орозо чыккандан кийин сен орозодон 30 күн алган таква деген сабагың барбы? Кошуна менен болгон мамилең, өмүр жолдошуңа болгон мамилең, айлана чөйрө болгон мамилең, чыныгы намаз, о мечитте машалла бардыгыбыз жакшыбыз, кара, кандай адептүү баары менен угуп отура, жакшынакай болуп, тасбih тартып, Аллага берилип. Бирок мечиттен чыккандан кийин бирөөгө жол берип атасыңбы? Пешеходду өткөзүп атасыңбы? Барып базарыңда бирөөдүн акын жебей жатасыңбы? Тараздан алдаган жоксуңбу? Гыйбатты токтоттуңбу? Чыгып алып анан машинеде анын кызыга мунун келиниге сигнал берип атасыңбы? Анда сенин намазыңдан эми алган жоксуң. Чыныгы аж, чыныгы умрага ажыга барып келдик, качан башталат? Анын ама кабыл болгондугу келгенден кийин өзгөрсөң. Аждан кийин келип алжаңдагандан кийин сакалды коюп алып бийлеп атсаң. Тос айтылган жерде шылдыңдап отурсаң, баягы эле саванада жүрсөң, анда сен умраң эмне, ажың эмне? Урматтуу мусулман бир тууганым, ибадаттан бир сабак алалы. Негизги орозонун сабагы экен, лааллакум таттакун, таквадар болууңар үчүн дейт. Амин. Аллахумма филлана зунубана ва кафирна сайyiatina ва таваффана мa'ал абрар bi rahmatik.